Aray, kat mahimo. Papainit niya. Parang kabalo na din po. Para. Lead. Anong bisita, sir? Pilpit. Overseer, sir. Oy, TikTok. Lugas. Parang ang susi. Ano, sir, sponsor ngayon. Yan na. Waray ka helmet. Sir, ano ba itong bibiling, sir? Waray ka plaka. Eh, sir, kuryanta na kadla, sir. Pero, iningim sunglass, kinawat pa ni kagabi. Barigat, sir, akong ka dito pinalit. Kinawat iton. Barigat, nimpalit ko ka dinin. Basta, anim, titikitan ko ikaw. May kapakaso nga rabiri. Nangawat, kasi may nangawat kagabi, sunglass. Barigat, sir, akong ka din palit. Di na ko nga nimpalit, sir, sumana. Uwanit na may mall. Yan na, kaya waray ka lisensya, helmet. Eh, ano good sir din bibiling? Lisensya kung helmet. Waray ka pa plaka, waray mo CR. Eh, sir, kay kuryanta na kadla yun. Alala, kupidlaan ni hamon sikyo. Waray ka man kuhan.